I ovdje je... Šta mislite ko je ovdje, brate? Ne znate ko je ovdje? Vi ste budale. Vi neste vaš Nemanja ovdje. Najbolji YouTuber na svijetu. Vi, ti, baš ti koji gledaš sad ovaj video, ti si budala ako misliš da ja nisam najbolji YouTuber na svijetu. Ti si budala. Ja vidiš, učitaj se 300 puta, sve si ti kriv koji mi daješ nesreću. Ti koji, kogod da si, ti koji gledaš video sada, ti! E sada je vreme, Mihajlo Josipović. To je neka budala, ljudi, nemojte, ne verujete. Šta rade Vagosi u Los Santosu? Nova epizoda, moram da gledam. I od Digiplayera je izašla. Moram da gledam. Samo da vam pokažem nešto. Ovo ću nam pokažem, došao novi update. Ovo je došlo, vidi, request cards. Znači, možete da requestujete vaše karte. Ja to u životu nisam vidio. Ni policija nije vidjela. Ovo su sve budala. Njima nemojte vjerovati. I čao ljudi, sve je bilo to. Moram da pogledam epizodu Digiplayera. Ćao. Ne, kako se uklanja. Ne.